Павлодара Валентин Горохов, Ванна Бурятия Бухатыра Балдан Сызипов. Айыллан приготовится Айыллан Иванов, Айдынмон Гуштыва, ковер ыс. Коммунита Сергей Рожен, коммунитан Олег Движков. Олег Движков бәккебеләгә дигәнләр кыртачы. Бу каңлас капай калан. Юн калына хаҗар. Хапсыгы кайда Балдан Сызипов, Россия спортандыр отеликатна класста мастера. На ковер эш приглашается Айыллан Иванов, Верховный волевой Айдынмон Гуш Республика Тыва. Ол кемге бу коверге хапсыгы кайда тоты. Анатолий Тимофеев, республикалеттерин быйылгы чемпионы. Бу коверге барыларлар Сергей Семенов нам Россия спортун мастера, хакынын сүйбүк тагыллага абсолютный чемпионы. Она Роман Николаев сонда белемленелери Сергей Николаев, Айсен Бештеров. Айдынмон Гуш Тыва адырбындыға үйәхәбелі бола Айыллан Уйболоттың кенділен өскәберді көрәккә білен. Айдынмон Гуш көрәккә білен. Тоғуан жөтсіллақтыр yok. Қағалас қапсағай сүйіпбей сұллақ сүйіпбақтың еттен абсолютайға әткелден икселден иккішнестен ұлбыда. Ойағанған декейді қабарымден еттен иккішнестен ұлбыда. Айдынмон Гуш Спортон отриката класста мастера, Россия спортон мастера. Ыяхандарынан эшеринде каталыйбын. Акамерге агуам 5 миллиардтар. Аксан бибиге олы, Олег Движков кеннеге балу бутынан билиңите көйнер. Бу камерге агуам 5 миллиардтар, өрхан яханнактар киреллер. Капсыгы кайда Тыва Бухатыра, спортер отрикатна класста мастера, камлас капсайы калел, ыяхандарик ишнестеле, абсолютайка ишнестеле Аллахын девот улаган догос, спортер отрикатна класста мастера, сумотустуга, антытту Европа чемпионы Айдынмон Гуш. Эрким Максимов, Артем Сипсев, Мусалдардан келелер, Өскөберге Леонид Николаев, Александр Абрамов белемленелер. Ол темде Акаберге Жабылы қойы спорт мастера, Ақыр Республикадан еккеті көлняқтыр жиыры. Университет, оны бағылыр сен республикат университетін абсолютный чемпионы Сергей Рожен басты көйдің етішті.